Vuini December ni somni pathum kumsang ni somni pali thotran ni ania in zawain chibaile vekule Davida nuin afapatan beizela tum zodin sanga Airfield Vang VDP kumpuan committee tenna satakan do wanga boral tania soi Davida muan puya kumsom thum pakhat nu nun thang moi chuan afapain ro rel na dik justice amu theina turin atop thlenga abeizel tur thua soi Mirethei kanni a kahupna tan sumtam tak point min thlem sela thudik chuka din pui zelang bel chai mo paye mo omlovin kafa pachunga thil thlendan dik takhi ka soizel don ni ti in pathiani December ni somni pani khan anina ama kom tu chanchin bumi ashil social media tarlan to angin Davida hi December ni som pariat zan dariat vel khan airfield venka social media tarlan to angin Davida hi December ni som pariat zan dariat vel khan airfield venga presbyterian bial to pastor quarters rok chungchanga achian panin VDP te hian anla a anu soidanin zan dariat vel atanga andop tan kha zanlai thengin andop ani anwak na na ti to lu to khan karu kani e ti a ada anan zota soitor shele silo anwak chunzom le a na ti lu to ka kanu min chanro ti in miron awa katlan lu junga taban ka phara kema po chu min votel hialani ati reita kan wak nuwa chuan kamangang lu to ka police phone number kani te ka dial taringota anlo mang to lo niang tu mainan la silo ti ngai na dang ka she to silo pastor kwatara katlan lu taringota pastor ne na chuan ngai dam kadila a poisa ruk nia an soi po hi kan rule amayang ka ti hiala pastor chuan poisa kha kan momo berani lawatia VDP ho tu te phone saka voto lo tura shel mei tura kangen poin khotang ne na aum to wanga a enroll arem lo thuin min changani ati pastor quarter rokhun hi December ni sompariat zan in khomlai thil thlengani a heti la hian Davida hi ina omni inan soibok Davida nuero aizola kalwangin ina omlo thunga Davida tuno afarnufa soidanin apute nen hian inan oma achwa chuwa chuak zok china ma se relotia alo lutle a pastor quarter varokaron letle na mana omlo shimshimati anina changa pastor quarter hi kilometers khatvela hla ani pastor quarters tukvera changa azuang thalai mita muton omnia soenia Davida hi bike accident wanga ngal rutliak angala thir phumania chute anga sang tukvera changa zuang tha a himdam ta ka chuak theini ina chung te hian an ngai lo pastor quarters hi tukver tereute leya changa sang taka changa lu ru kania an still al mera kar chhia in singni sang ruk ruk chhu ani ruk ru ti han puisan zonna lama bungruan haidar na salhia alo bera minute somni vel tal hun an man rin ani pastor hian VDP te ne na reporta rin hlela nei tho soilem lo thung VDP hian an veng chunga rui lo te thina na na chu rin hel thil thua an la mai ni ina langa tonma point Davida hian VDP man le wak chu lo tor ve photo ni ome kafa pa kha fil lawa zep tur omlo VDP ho huat po hloang pastor quarters a rok lo ti ro ka chiang ani kenale ngal tan khatiang tukver sang taka changa luruk ngai na omlo zuan thak phei chu theilo hulhual pastor quarters rok ani hunlai khan ina ombukani Davida nu hianati Davida kha zanlai pel nuwa VDP room atangin ni khoshelovin zone chu ania motora an zone lutani engting ti don kati point 2 main min changlo anjinga pakhat chuan motor chunga ka fa pabula chuan thuturin min chila vita ti in ka kawa min chang tur omlo nun thang moi hianati damnoina hian thi sain kan lut nia asha thu asoibok hospital lam chuan ni khoshelowa zone lo brought unconscious angin an report thunga Davida hi Greenwood Hospital chuan December ni sompakwa zingdar khatle minute somnia zone lo angin an rekota zingdar khatle minute somthum panga athi nia report ani Davida chungten FIR an thelu bozuin bongkon police hian case and register to a 6 on zapanga pathumna pangana te BNS noya thubuai culpable homicide not amounting to murder anziakluta VDP member mi pahni zonun sangale lalmanga izwala te chuman ni injela thon anni toni hethil thengle nun na chan Davida nu thu soi hi social media lama adar nuwa pastor hian social media lama demahlo na salhia
inrini zana changkhan na sataka trol zui ani rock talk to pastor reverend arlal muchianga chuan Davida nuina puna hi adik vek lauti asoi thunga kangai dam theilo tho ka soilo re reng kangai dam cheu lom katia amai ro chu khotlang kota ka hlan to wangin ti theiwa ka nei lo tho chu ka soi nge ya Davida nu min ngin na ang hian VDP shwai tu te po ka kol nge lo mati akol lo ka ena December ni som pakwa jingdar som panhile minute somni pakwa akol thua soi ka kol nui chuan vuak po an voto lo reng ani ati Davida nuin pastor mu hunnia asoi ro December ni som paria zandar som velani a pastor in Davida nu lo kalati hun zanlaidar som pani vel nen hi chuan in ang talawani engpo chuni se pastor hian VDP shwai tu te akol me hi chuan Davida hi ni khoshelovin om to ni na langa YouTube pa Davida nu thu soi anga tarlan pastor te nu pa hian kanfa ti tan lo phot meila anti ti po hi Davida nu nen ti phunglenga an soi ni in pastor nu pui hian asoi fa en kol har sat zia chungchang ti phunglenga kan soi ni a kan pa pastor phei chuan chutiang tho chu soi ve lo shim ti in pastor nu pui hian asoi afa pathi nu hian pastor hian tongkam khatma in aron belem lo ni in Davida nu hian asoi buka arwang ni khan zinga alokala a hodona kadara ron khoya kawa ho photange o ti a chubak engma soi lawati anu soidanin Davida kharui hoti chini ma se taimata ka in hlo thina ni a bolhlo hain ain hlo thina ni Davida thihna hian mi te thinlung a khoi hle ni na langa social media a adopt to VDP baka a report to pastor po in dem atok na salhe ni jail tang kan chuak zongmek ni som paria thla som pani kumsang ni somni palia Champhai district jail atanga tan chuak te chuan an tan chua theina tan jail duty le an tan puite an shrai nia shiatani prison department atanga beng wana thudon danin jail duty te soidanin tang tlan chuak me che pani te hian an tlan chua ma zan hian thing pui an luma duty le jail tang ten an ina anin hnoloka an muhil zuya an tlan chua donan thompo tu mai nan shelo an har theilawani tang tlan chuak te hi zon mek ni in tarlan to angin ni sompria tha sompani kumsang ni somni pali jingdar ni velkhan Champhai district jail atangin meiche pani an tlan chuaka Champhai police station a thubuai zia luni in zon mek an ni Champhai atanga thu don danin Champhai district atanga tlan chuak te hi van suye ni et suinun feli kumsom thum paruk tahan si Myanmar le lalchan moi kumsomli pali khomoi Myanmar te an ni a zel bang hungna rangwa ti chia in an tlan chuak ne shiatani suinun feli le lalchan moi hi heroine wanga man veve an ni a an thu boy chin fel ala ni lo veve a lalchan moi hi November ni somthum kumsang ni somni pathuma Central Women's Jail atangin alo tlan chuak to a huninga mo chen nuwa Champhai police te chuan mei ni som pakhat kumsang ni somni pali khan Champhai jail venga an man le ni atlan chuam han saktruma an man dan chu Champhai police chuan heroine kai noya me pali an mana anni hian lalchan moi ne na tanga an lak ni in an soya anni ne na tang hian police te chuan lalchan moi phone number hi shain an man thei pha ta ani 72nd NEC Planetaria CM in Thua Soye ni somni pani thlasom pani kumsang ni somni pali inrini khan Pragna Bhavan Agartala Tripura a NEC Planetary Session Voice somsari pani na Union Home Minister Amit Shah kai thwaina hnuaya ne ni a Chief Minister Pulal Du Oman NEC kalzel na turle India marchak bial ma son na turthil poimo tamtak athlen Chief Minister chuan Viksit Bharat 2047 ti hlotlin lan le Donor Ministry malak na ti hlotlin na turin Mizoram Sarkar chuan world class infrastructure ne na thuam industrial zone din an du ti soin entrepreneur lama sang taka thlen tumin bana kai scheme kan tlang zar to a dilna po sing chuang lu to ni kumrei lotia sustainable development goals le employment siam bel lama kan than chhongei kan ring ati tunaya Central Sarkar in NEC le Donor Ministry budget ti punwangte Donor Minister Joyti Raditya M Sindhya in kongeng kima phur takle in hong taka tho pui wangte in pulal do ma chuan lom tho soya Prime Minister Narendra Modi an marchak bial te hi India ram economic powerhouse ni thei khophiala theina potential ne an ni tia lo soi to angin marchak biala ama sona chaktaka kalpui turin remna le mwana boruak thatak sia mangaya theito pi chuang uti in kal khom te so
Chief Minister chu NEC chakle zwala kal theinan full-fledged secretary ruat fel thuai ni se power sector le IFC NWS lama NEC hi thunei zokin omle se tia rutna siamin amru tru fan hi tamjok le khopuilam tuilak na thona ta na man thein omse normative budget allocation state sanbo hi ti sani se donor ministry kaltlanga project thelute kalkong thuile reilu tukhi ol samjoka kalpui dan dapni se 10% GBS hi omjenele tamjokan man theinan donor hian finance ministry ne nama la in state sumin dei lo laya project lian le rotling thona na man turin ruwa man se kan mi pui tamberte in nga na agriculture lama ma kan son theinan Ministry of Jal Sakti Nuaya Command Area Development Program funding patrani 50-50 ni lovin 90-10 ni theise ati ane hal puale hal moyan man Aizawl police station duty this one Aizawl district magistrate atanga complain an don bo zuin in rini ni somni pakatla sompani kumsang ni somni pali khana Aizola hal puale hal moi thanem takan mana bengwarna thudon danin Aizawl police station duty ti hian F lalrem ruati kum somni panga doctor of F lalram liana amveng ne inchale wanal peklua kum somni pariat son of lalming chuanga ramhun south ne inchal te ne na tangin hal puale hal moi cheng singkhat sanga hu man nia chut an man Aizawl police station duty te hian an chuizui na kalzela lalming liani kumsom ne pathum daughter of lalhimpui kulikon west ne inchal ne na tangin hal puale hal moi cheng singli sangkwa zali somthum pakoman hu an man le bok hal puale hal moi wanga man te Aizawl police station le kulikon police station a thu boy sam sak an ni a akoi nuidang ano memti le troldang te police in an chuizuyang tluk thut na tam chan Dr. Sila Rampana akam keuna stroke hi mizo tong chuan tluk thut na tila adik zober mayome tluk thut na hi khovel puma thina le rualban lo na thlen tulian berania khovel puma kumsom ni panga chunglam puitling palizinga pakha chuan andam chungin tluk thut na stroke an nei thea ngai ani khovel puma mi makta doi sompani chuangin kumina hian tluk thut na an nei theidona chu theini boka hei wang hian mi makta doi ruk point panga an thidon ti na tlukani tluk thut na hi thluaka thisen kal thalole thisen zam chatemo thluaka thisen chuak nga la an omemoni chuan tluk thut na thleng theini tluk thut na hi chi sang sang oma thluak lama thisen kal ati khotlai wanga tluk thut na lo om chu ischemic stroke antia thluak hian thisen atang hian oxygen le nutrients amu theilawa oxygen le nutrients te lo chuan thluak sel te chu minute claim te a an thi thina ni khovel puma kum khata tluk thut na wanga thi hi mi makta duai ruk point panga vel annia tluk thut na veizat khovel puma kumtin mi makta duai som panga vel anni thin tluk thut na wanga rual ban lo za thi kumtin mi makta duai nga vel annia rual ban lo ram tuilei lova ommi engamo zat an omani COVID-19 December ni riat kumsang ni som pakwa tanga kumsang ni somni pathum nu hian Mizoram le Indiaram state dangdanga potluk thut na hi atam so thlia thi an pun pha na salia thi em lo po pian swal pha chelei theilo ram tuilei lova om an tam pha le bok chu wangin tluk thut na chanchina ul samjong le toy zongin tar langte ang tluk thut na chu enge ani tluk thut na hi acute clinical event engpo cerebral circulation ti chhiatna ne na inzom darkar somni pali IRA o lightning atanga chuak abik takin mishing ti chethei thil thalo tak phut utut na pulsation ani kute momhan ruwa engpo leichunga zoizoya kalpuya chhuatlaya tleng zel gliding movement angani tluk thut na omzia chu damdoi thiam na lam thir chuan thluak mun then khata thisen kal hlawa chu chuan thluakati so ti chithina ni tluk thut na hi thisen zam le thluaka thisen kal na konga chiat wanga ni bera alan chwa dan chu luak chuak riruha taksa sir khata chaklauna taksa zale thu soi ziak le tongshia thiam na lama har satna te thlenani thluaka thisen chuak ngal wanga tluk thut na lo om chu hemorrhagic stroke antia thisen put li khian thluak sel te pressure asiama ati chiani tluk thut na chi sang te tluk thut na hi chi sang om thea chung zinga atamber chu ischemic stroke ania hei plek emo thisen zame mo hian thluaka thisen kalna kongemo
thluak ati sen kalna tur ati khotlaya alo ti balha hian tluk thutna lo thleng thin ani hemorrhagic stroke hi atam lo hlia hei thi sen kalna kong a in honga thluak ati sen aput chuan a thleng thina transient ischemic attack TIA hi ischemic stroke ne nei nanga ma se thi sen zami hun ri lo te nuwa ati chevek thea atlang puin hun rei tak ani main chiarna thena a chevek thina ni tluk thutna chinga zinga tamber chu ischemic stroke hemorrhagic stroke transient ischemic attack TIA mo mini stroke cryptogenic stroke le brainstem stroke te ania chaina khopui iuhana zirchiana masabera chuan COVID-19 veidam lozani sompali damdoina da zinga pani point pathum te chuan ischemic stroke anbeya zirchiana dang engamozatin COVID-19 veizinga ischemic stroke anmuti anlo tarlang to boka hei hi shipuilen tirlama iuhan chaina amu zat nen te khin theyani tluk thutna thlen tu hi thil tam taka om theya thisen sang hi tluk thutna stroke thlen tu la om berani thisena san hian mittuite tling theya chu chuare chuan skarti suwa achang theni heng hliam omna hmuna hian plek a oma chu chuan dal to blockades asiama thisin zama athen thinani zun thlum hian tluk thutna thlen theya achan chu thisen sugar level sang taka thlen theya chu chuan thisen kalna konga ti che theya thisen zam ati pung theibok tluk thutna nei theina tur dang chu thawlutuk taksa chak launa eile in thalo meizial zuk ruihlo chi sang te mimale mo chung ko history a tluk thutnai mo TIA mo nei to naw pai ve na pil sa estrogen dose claim te zu in nasal tuk thisen khal thisen chuak na sa aneurysm generic disorder upat chaklauna chi in thliarna na sa natna do to immune system chaklawang atrial fibrillation heart failure le heart attack te hian ni nakin loka chuan demographic transition wangin tluk thut nei a pungzel turanga yani a abik takin ram thang meka chuan a pung chakzel don ni in ngai ani engwangin nge tluk thut na tam kumsang ni somnia COVID-19 vaccine dong masaber American chuan public health awareness event a December ni sompali kumsang ni somni khan khovel pum huapa Northwell Health Critical Care Nurse Director in Pfizer Biotech COVID-19 vaccine adong masabera vaccine in chiu masaber chu Sandra Lindsay Arena ania India rampuma chuan kumsom thum palimi Manish Kumar bolho paitu chu COVID-19 vaccine dong masaberani Delhi All India Institute of Medical Science AIMSA COVID-19 laka vaccination drive dong masaberani ti Health Ministry chuan atarlang Mr. Kumar Anu Lakshmi Rani po damnoina hiana thoka hlau thong lo ti asoe Marchak state in Ramdang ne na inkopin vaccine pek na program a kalpui tum khan Mizorama COVID-19 vaccine dong masaber to chu health worker pakhatania Aizawl Civil Hospital a 4th grade worker lel thlamwani chu Mizoram state chunga vaccine dong masaber ani thon soye hemi tuma vaccine dong tu zinga hian senior doctor Soman Tela chungzinga chuan Aizawl Civil Hospital Superintendent Dr. Lal Muchhuak apotila heminu hian Mizoram mipui tamberin COVID-19 vaccine an lazuyani COVID-19 vaccine kan lak wang hian mithiam tak tak te lo thon lok angein nikum lama tangkhan mizo mipui te zinga tluk thutna stroke wanga thihna tam to hlea nula tlangwal thalai pawalai nuwalai pitar putar le kumla no pangde uzok te zinga tluk thutna wanga thihna tam hlea chu wangin COVID-19 vaccine wang hian tluk thutna tam zual nia ngai the ni tluk thut nei to te dam chung tluk thut na nei to te tan dam reina hun tha tlem hlia mithiam te chu danin tluk thut na nei to te chu ana sadana zerin mi za som sari pakwa chu kumni andama za som ruk pakha chu kum thum andama za panga chu kum som paruk andama za pakha chau kum somni andam chau nia chutani tluk thut na nei to te chuan nun khonom na tak tak an nei tlem to hle thina ana sat phei chuan an chi chang tha theilawan na khuma zun ek thiar ngai in hun rei tak boy pui ngai te anom thin na savak lo te po an pa ngai zan hlei thei to thin lo den mun pa ngai ole tur chuan hun rei fe angai to thina hetiang nat na tok to te hian nat nan to ma ain eile ina manin thunun na le in sum theina an nga zo ka tulin apoi mo ti an sha da thale tluk thut na to non hian angunga thui theilia chu wangin ton non le lo dan mol hi an lung khamber turani
achan chu tluk thut na ton non hian dam kho chhuahna hun tha awang le thina eile in to tha le balance diet ngai to ran chungin ni tin nun le hunan mang turani inven dan tha chu tluk thut na laka inven film khuri apoi mo lia eile in frisel than thiama cho frisel le tram nem than uluk thiam le tluk thut na laka inven na thatak ani inven na tha te chu pakhat na thlai le thlai thar lam ei tam nge nge tur thau siam the saturated fats trans fat le thau chetam na ei lo tur thau tlem na chole fiber tam na ei thin turani thau chia cholesterol sang lu tuk tura ven nan mom ei tam lo tur rui lo zu zuk le muam pan khor sikhar tiranga zarda pan mezia cigarette tuibur khaini sada ganza rui the thil lam re reng nol ngam angai tui sik thiang lim in tam le thaira le theira ei tam a thale zan mut ma azing tho ma le taksamil to ka in soi zoi reng a thale bok ni tin thengpui sena hang le thengpui jing green tea no thum tal in thin a tha thil thlum ei tam lu tuk lova thil thlum in chi in tam lo tur sathi sen le sathaulam ei tam lo tur ha lu tuk le rim lu tukan ha tho lo tur arsa voksa bongsa thau lu tuk ei lo a tha a artui chumpo achung mo ei tam lo tur mothil tam apoi mo a ma taka tho a jing boruak tha nun tam tur chole ei tur thil dang puar lu tuka ei thin lo tur mani bp le sugar level fin fia fo tur ke korte kor bra pon fen le thomno tot lu tuk hak thin lo tur kal thalo lung thalo tan in en kol luk reng tur bp sang zun thlum nei tan dam doi ei theng hil ho lo tur natna ben von nguina depression anxiety nerve thalo parkinson le cardiac problem nei te tan in en kol uluk hle tur chial le thil saklu tuk ei tam lu tuk lo tur na chok na lam chi le antibiotics ei vak lo tur mobile phone khoi tam lu tuk hian mit vai le radiation hong thalo anei thei wangin khoi tam lo a thale atang komna tluk thuna stroke hi khovel puma thina thlen tu lian ber pani na nia kumsom thum kalta chung khan khovel puma he natna phurri the apung na salia tluk thuna wanga thi hi za asomli pathum zetin anpungani india rama chuan tluk thutna stroke thi puiza thi kumsa ka zakwa somkwa mi noi khazinga somli pali tangin kumsang ni somni pakhata somnga panga a apung chawa tluk thutna hi india rama thi na thlen tu tamber pani na nia minute lidana tluk thutna noi khat singria sanga le thi puito pakhat zel anom nia chhutani tun thleng hian united states a covid-19 vaccine mante a him lo enfiana tana system om to te chuan covid-19 vaccine pek nuwa ngong thalo che sang anei ti hria chu ani i wan china a po covid-19 dam lo zani sompali dam doina da zinga za pani point pathum chuan ischemic stroke an veiti mu chuani wangin tunlaya tluk thutna tamlu tuk wanga akha toka mizoram hun sang le aizol vengtina tluk thutna tamlu tuk wanga thina kan ton mekhi covid-19 sars covid 2 vaccine kan lak wang khan ni thea ngai ni a hei wang hian ke ni point vaccine hi kalatling tladu talawani achan chu kumsang ni panga november thla khan katluwe thuta ton thleng hian ka keding lampang pen pa ngain ka pen thei to lo kalu veilam vertical region a thisen zam blood vessels sa thisen khang tlem omwangin kanung jang ro lamina 6 atanga 8 tele kakum kuru khel thlengin angong tela che zungzung a har sat pha hle hetia tluk thutna ka to chan po hi bp sang nei ring chungin damdoi ke thatok lo wangle kuwashing ka rui wanga lo thleng phutani heti khopa natna lo omram tuilei lova min siam theitu le thina thlen tu ni wang hian mishing ina kan ti thei tok tluk thut theina laka inven na sang kan tarlan tak te khi chik taka thir chungin mani inven him nana ataka man tangkai cheu tumila alomum ngotang a huho tualthah bns za pathum pani na advocate engineer sha da changte chrome house kulikon aizol kan sha cheu lomangin tun kumlai hall july ni khat kumsang ni somni palia tangkhan india rampuma indian penal code ipc swana crime sang shemna zia na bu kha bns bharatiya naya sanhita kumsang ni somni pathumin atha kani kha ama ipc zathum pali murder tualthah case remna damchung lungin tan kha bns za pathum pakhat na hian aron mangle ngala ma se ngai te mizoram ngo jsc
ti vel tamnarama committee in hor khom te hi sapa mi kan man rin hel te kan lo do ve chiam chiama achang phei chuan an nun na hlutak kan lo lak sak tamai ang chi tamna ta na mantur section thar BNS sangni somni pathuma hian aron tel thara hetiang taka in khoiron kan shia tolo nan le NGO JSC chianwa geng anga kan chet film khurle zolnan BNS za pathum pani anon tel belta khi zirchiang vedeu det talang o dan chat lo kha rule of law kota chuan ngaidam na turating don silo BNS za pathum pani na when a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, case or community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other ground, each member of such group shall be punished with death or imprisonment for life or imprisonment for a term, which shall not be less than 7 years and shall also be liable for fine. Khailum themo dam chung lungin tan themo kumsari ai tlem lo tan shim le poisa choi thei boka swalna ani chu BNSS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita kumsang ni somni pathum CRPC Criminal Procedure Code kan ti thin kha alandanin BNS za pathum pani na classification a huho tualthahna hi ashiamna death or imprisonment for life and fine cognizable court thunei nai mo malak ma puwa police hovin case yam sakturama an lo lak ngal thei FIR the lut to omemo omlo emo poin nan beile buldam lo na serious takemo bel leilok ngai na tur chan dang dai tak a omani lo chuan bel theilo kota a trial nuwa court judgment and order chwa ma zongkha jela tanga lo nga chwa ngar tur session court chin judicial district court sang ber chau ngai to theni sha tur poimo zwalte pakhatna engang thil swalti crime criminal offense sang ate ber tanga arab thak ber thlenga po aum nia sha chuan atwar tu emo case serious cognizable offense a phei chuan a mutu a shetu tan po arang theng bera police ne na shiltur first information report FIR hi police station naiber khamithil ti swalna mun huam tu veng tu police station a thelu turania FIR hi paper aziakinemo phone call inemo WhatsApp message poina thelu theya nakena police havin anon zofia huna theito palo shilfia le mai turani panina achunga kanon soi angchi crime lian tham kum thumemo ai tam tan theinang chi cognizable offense a phei chuan police emo tu te point chu tiang swalna crime criminal offense ninge sha chu mani thiam dan to ka ma lo la ve vek thei turangai kan nia keni Mizorama JSC kumpuan duty chanza hole adang dang te point chu tianga serious crime chuan kanrin hel ta kha kan lo man kan lo sheng bet ve thei ti na nia police ko turemo police ko talan ve mai kha kan ti tur ti thei chu ni mai YMA NGO JSC angin danin extra po warmin pe big lo ti sha tur chutin kutla ke mo lo pi ve ve mo lo rigra vak lem kha kan hok chuang lo dan mi ta tang chuan kanin hor khom tamemo kan chanrual ememo wangin khatianga kan du dan lo lek ko vengot kha min phal chuang lo ti tal ishe ke ulomang u ani lawa kan mirin hel ta kha kan lo soi save vak ani chuan miswal wal thil dik lo dan ni lo illegal activity a kanin chhuave luklak ti sha chian kartur pathumna tuna kan airfield veng khesa hian cheng sing ni sanga bo hi cognizable offense ani me lo tlata rin le zong ta kan lo nei ni point engtia lo ti ve vak tura NGO JSC ang point kan nei big lo a poisa ti bo tu khan police station a report FIR a thelut mai turani tunjuma po hian airfield pastor poisa cheng sing ni sanga bo hi ama pastor po hian a poisa bo dan te rin hel anei dan te chu FIR angin police station huam tu hena a thelut mai turani laya kumpuan duty JSC hena alo shil hi dan lo timia lo turani tlathung police hena lo shil thlap jok se chu he thina rap thak tak hi athleng malek lawang le ngai tuana tikal thui tai ro chu kan sha thewangin airfield veng hi kumni chungin ral tlan ho ten an bol he ti kan lo sia a kan ral tlan ho te refugee camp a umlawa khwale veng sanga Indian citizen anga an du dana kan tlat kan zalen tir chawani nga chuan India khwale tuini nan nei chia silawa tualthahna emo engang swalna polo ti palta se ti palan ul samjok dan tur chu kan she thiam sak vekanga
an tlan bo khan police hotan po chhuichianna man an har se to don hlia chiauluyan kan man chuan a zo der to don ani chuwangin nimin piamaya Central Sarkar Ministry of Home Affairs in RAP restricted area permit manga foreigner shim dap chua ati hi chu kan lo ti ve wat turani kan unaute ke chuan kan ke jin te ka ti to a mase Indian an ni ve tat lo na hi shaila chutia han thon ho rup em chu anram din munin azir book si lo nia kan shat puile book si chuan displaced person card DPC te hi siam saklom ni se ani tin khos saka chia tan toy mothil swalan ti po mo phurtu tur reference person le chumi details chu ombok se ani lo chuan gang Japan hovin yakuza gang anti angkhi anon thang duang thu theitlat thu nei to ten helai thlen na hi en liam mai chi ani mol lo ral tlan lo khoi lui zewemo ral tlan jok point Mizo local mi lo khoi zeu kha kan hok ru to tlatania kan bo ruak ton chho me ka hian tungkhe sa po hian Davida te thian dun soi sa to te po ni se police hovin man khom rup photte se ani lo chuan a thatu ber an ko te khan chiauluen lo kan man lo chuan he case noi de win a chuak dai thei don ania eng po ni se Mizo Christian tribal puizong te ma si kumsang ni somni pali le kumthar kumsang ni somni panga chi baile do sakna chikim kalan vek che u Burma mi puite lo berchin MIS Military Intelligence Service tlwanga chhuichianna Burma rama hian ton ma deuh chuan Military Intelligence MI Pol hi aram chunga apuya pangin shelo po anom manglawang achan chu mitinin MI hi an hlau emema bang point benga niang ti hial khopin MI hian thil she zungzung theitura an nga yani chuwangin Burma sipai sarkar soisial na lam hoi tong kam hi mi puiten an soi she hle thina mi sha thlau re rengin an thian ti kyanga po an ti thangam manglo ani ber mai a hun lai phe chuan Military Intelligence MI Pol kalphung le anin khai dia dan rechiang tak po anum mumal lo ti la kan soi swal thui vak lawang MI hian Burma mi pui wan tlang zinga in thup takin chet an la thina kiltanga an omani sipai police le civilian sarkar department chunga MI hian thuk takin ain rola department ho to ber atangin naniam ber thok thlengin an mi le sa MI hi anin phum ruk tlatawangin MI pola thok tu za te hun lai chon sha ta har lia ramchung mun shanga an huhangi analia sarkara afong chel tu lian tak ho po MI mit meyan ven ruk renga ngai wangin ni tina an nun hi azalen lawa a topic thlak le thinani kumsa ka zakwa somriat pathum khan khin not thi MI tia lam toya kan soifo thin Military Intelligence Service a ho tu ber Chief of Intelligence atan ruatania ani nataka chuan MIS hi an official ming chu Directorate of Military Intelligence DMI ani atira chuan MIS hi an na tho pa ngai sipai lamin ven him na lam hoi na chau an thok thina amai ro chu kumsang kha zakwa somriat pariat kuma mi puiten democracy lam tluang zo a arampuma sipai sarkar dodal na anlan tir nuwa chuan MI thilti theina le an na tho hi thangduang ta hlia sipai sarkar ven him na lama tunma ain na satakin mo phurna an la zwal ta sau sawani General Kinguta Mirent sipai officer middle ranking officer somni pathum lai chu renguna MIS headquarters atangin rampuma thilthleng thlain an naute chu ne takin an vilta a tunma MIS noya omngai lo army noya combat intelligence counter intelligence foreign intelligence counter narcotics navy le air force le immigration custom department thlengin branch kwalai nein MIS mile sate an phum ru ta chiamani MIS hawan shan wanglai kumsang ka zakwa somriat pariat vel khan MIS unit somni pasari omin member sangni vel hian rampuma anom dara an sipai lal ho chet lak dan thi thlai reng turin an sipai mun pui regional military command headquarters som pani omna muna po MIS member te chu anin phum ru chewa an commander chu major rank chu ni ma se an ILL zok sipai officer te thunwaya anom lo wangin anin luling hle thinani MIS sipai rank niam ber hi bel ni corporal rank an ni thinani MIS unit po number 1 number 2 number 3 ti in number 28 thlengin an neya amai ro chu number 13 unit hi chu wandoi na thlen thei number ti in an serve tlata MIS unit number 13 hi chu an nei du thak lo ani
yangun khopuyang mishing tamna hmuna chuan township tina sub unit an nei thin ani army navy air force lama hian MIS intelligence officer an phum runwal buka aza chia hriat chian thei ani lo tatma do army lama en thlatura an ruat MIS intelligence soldier te chu army battalion tina tanga training an pek chuparuat an ni thina regional operation commands ROC military operation commands MOC light infantry division soma MIS unit da zelin captain rank en a ho thina ni MIS hi napui berero chu democracy lam tluang zo tu P Aung San Suu Kyi ten kumsang kha zakwa somriat pariat kuma andin NLD party chetlak dan uluk taka thli thlai hi ni mipui naran zinga posipai sarkar tana information pe theitu tur hi lole thil dangham thatna pein an chorbuk thina atlang pui thuin hetiang mi te hi veng chunga an kot thler lal atana an ruat le USDP party lama phusafal hi an ni deuh tlang pui ani MIS hole an mi chorte hi university le college sangchi zirna inbaka pole kaushan te hi an thli thlai deuh renga thingpui dora thian za ho ti khochang soya omkhom thlengin engen soiti hi an thli thlai reng thina barma mi puite khotlang nun hi achep tak zet thina ni hei hi mo pastor in ti kaushan shwai tu ta na ruat kan za thin te ti dan tur pastor hilal in nilawa pathian chiar lo in nia mi puite lal po in ni heklo lal lenin leng to suang cheu imishing pui ingai dam theilawa mo pastor zakro koshana e ru sumnga ten sum an tholo poma kom nge ya lo be thahuam huam rongbol to pastor tam takte u e ruwa hausa sumnga hlawa ngaidam du thin khan mo hetiang hian in cheta keichuan pastor inni wangin kaza vengot lo chewa midikle rinom mi hausa le re thei theilo ngaidam theitu zok he kaza cheu tin VDP po hian heti emema soi satorin ni re reng lo nunna luzia in shelowem ni in mishing puite mangai na le laina na nei mi alawa in che hi kadem hle che o lobik in neya in chingam lo thin ani lom ni swal hi kan do turani kan ho turani thaibik nei lawa do ngam tur lo chu VDP a in mang to su post no thubel coming kaziak na chunglam zong hi keima ji ani angai dam theilo tu le volum tu te hi mishing ve thoin ni a ti swal theile ngai to na seng chiang man lawa ti ve thei thoin ni a kanrin pathian in ngai dam theilo anei lawa nangni le keima nge po hian sima in siam thatna tur kan ne angin pathian ne na ngai dam kan dila chhungkhwa ril ru kan hliam te ne na ngai dam kan dila kan sim hi atul he ni mitra VDP pastor thra tam tak za omle ngai san tam tak inom ti ka chiange chia tok chhungkhwa te pathian in pui cheu sela enil runat na te ka tor pui tak zeta che u Victor the Scavenger tona Davida vuak lumani dan anon tarlan hi angai ngain ilo ngai tha ang Davida vuak lum ani dan David ithi dan rap thak taka hian I chungte zongjong rilru adam theilo khovela hian mi swalte deng hlum tur khopa mi fel anom kan shelawa anti swalani ti chiang taka shelo chunga ngai dam theilo to pastor tengat pheichu van khopui mi thiang him te len na munan chang hian kan ring mol lo ithi sen mo hi chu an phur ve nge angai nge yang ni somparia tha sompani kumsang ni somni palizan in khomhlanin airfield presbyterian pastor te in rock ania an poisa singni sanga bovin devitale achian pa in hlo ho chu chumi zandar sarile achanwia lo shwai ngalin kumpuan hoin VDP roma an dopta a an vochiam chiama kanla lo anti chungpoa an vuakna sat ema wangin kanla antita a anda na munan zota soitur bersheta lo chu mundang dang soin poisan musilawa an soi sajom zela David no phechu theilovin roma atlan luta ban pharin khongai takin ngaidam shamula police kuta pe mai ula poisa po ke man karulang ati chula Davida an vuak na lama anu po an votel nok noka kanu min chanro katwar theilawa tilom loma kumtira an accident na angal ru tliak thir phumna la dam lo nai lareng po poisa lovin an vonasal tuka ekte che thot thota ma sen top du silo anu mangang chu pastor ne na tlanin khongai takin vuak tir to lola thil thalo jok athin kan lawa police ne na peula poisa po kan rulang chewo antia pastorin
ke ngai dam the ni lo kumpuana kapito aloti wanga beidongin pona afapati an bolai chu an ngak charchara zandar som panhile achan velo ni chuan an vuak na room kongka chu loin hongin patling som rwal velin kuthak noina na an manna chu twar zolovin ni khwa she talawa an lo zon chhuaka damdoina an shwaya biak tura omlo zui ta ni tuna Davida thidan chungchanga pu alrina thu soilongai thlave thungang alrina keini vete lulpoin miswal tia kan chalte kuthak mailovin an simbe seipuya komin tong try na tinen an kam kan keu sak jok asin airfield venga thilthleng chungchanga alrina kam chhuak hi in ngai thlate ang ani hi police ania miswal nia rin helte po lo do ve fo thinani angai ngain athupo si intar langte ang kavan leinat nu fa chu mvo tharum thole in soi saklum le mai thini swaldo na kong dikle thaber avani lo thin mvile hrichiang viau jok to rwal pui pui thilti hi avarap thlak thin nun na hi hluin apetu hi za omasin ti sale tharawa nun thar an nei theina na rongbol na tur om zoka tharum wanga thina le pek jok mo khonge krista wanga christian ni na dik tak chu kong engkima dai shan nga le sheril jok oma ngai lain keini vete lulpoin heti zat an swala lan sarpal wanga miswal tia kan chalte tharum thole kuthak lovin thinlung taka an simna be seipuya kom seu sevin tong try na nen an kam kan keu saka pathian wangin mituinen anin puang mai thin nimin maya po athil swal ti lai nen chiang takaman le tlan chiat na zonga min ti ha tu po keini te lulin kutsuya tong try na nen kan thla thei chuan anti swal nge yem ti po fin fia lo le lo ti swal nge po ni se puitling zo ka ngai zangjal rual khotlang thlamuan tur jok te le puithiam na thokhial te jok po in thina hial thenga tharum thona krista aya lal 900 chantir thei mai chule kapi ilai avanadon vongvong tiro ifapa poina tor hlum thak mai siale rip ti in aposani shatir na le ngenna yang mizo association Tuirial Branch December ni sompariat kumsang ni somni palia airfield khwa ruk na le anulam thlenga thi na thleng chungchanga Tuirial khoming alang na se emema he khoming shiat polwanga ni ti kan ringa he thil thleng hi kan khochen om airfield khwa thenga ni ti kanin shiatira khongaya Tuirial khwa nen soizom tolo turin zora mi puite kanin nge ne lalnun enga secretary Tuirial Branch YMA khati zongkha tun chumata na kanon ti chwale theite choni